Kai aku rangatira huri noa te motu nau mai rā ki te ao Māori. Tuatahi ake kua riro tētahi tangata i te mate coronavirus, ara he wahine kei te takiwā o te whitu te kautau te pakeke i te taupautini. Ka mutu ono te kaumātoru anō ngā take coronavirus kua whakaungia i ngā haora rua te kaumāwhā, kua hori. O ngā take hou ono te kau ngā take kua mana e toru tonu ke te aro take tonuhia e te mana tūhau ora. Hui katoa he rima rau te kaumāwhā ngā take, toko iwa oaua take katoa kei ro hohi pera, toko toru ke te whanganui a tara, ko tahi kei ia o Wairau, o Whakatū, o Whangarei, o Waikato, o Taranaki, o te Poti. Ko tahi ke te noho toimaha i te mihini tuku haora, hoe no rima te kaumā ono tonu, kua hoki ki te ora. Our first death from COVID-19. And I know the thoughts of everyone from around the country with the family of this person. This will be an enormously difficult time for them, and I do ask that we respect their privacy as they grieve for the loss of their loved one. E noho mō te atea nei anō tētahi whānau i Taranaki, whai muri te mate ngā whakahiatangi o tētahi tamaiti i watau noa te pakeke. I mate a tūwhakararo hohaia i tētahi aituā i te rā mere, he oi aha kua te pūkato o te whānau pani, kei te tautoko tonu rātau ngā tohu o te wā mo te COVID-19, kei te whai tonu rātau te mahere urutā o Parihaka. Nā whai anō ka takoto te tamaiti rā ki te kāinga, ka mutu kaore e whakaiana mō e tahi atu kia haere ki te whare, aha kua whānau, aha kua waiake rānei. A mo te roanga atu kia tahuri atu tātou ki te heamana o Parihaka Papakāinga, ara kia tākuta Ruakere Hond i Taranaki. Tēnā koe te rangatira e Ruakere, kōrero hea mai rā ha mo te tamaiti kua mate ohorere nei? Ai te tuatahi e harau i te heamana, engari he tarati i runga i te Papakāinga. Engari e tika ana māku pēr tēnei e tuku kōrero atu ki te motu, nei pā mai tēnei te aitua ki runga i tētahi whānau, te whānau hohaia, te whānau wairea, ana i hinga tētahi o rātou tamariki, arā ko tū akararo hohaia tērā. E tamaiti hikaka, e tamaiti iwatau te pakeke, engari anō te aitua, ana ka riro atu ia ki te pō, no reira ana e tuku pokaro atu ana ki te whānau. Nā aroha atu ana ki te whānau tira kia koutou katoa. Nā e Ruakere, nā kia tui atu anō ki tērā, nā ko whakarewa e koutou o te Papakāinga o Parihaka, tētahi mahere rautaki mo te COVID-19. Tēnā whakamārama hia mai ka pēhea te tangihanga ai whai wāhi atu i te mahere nei. O i te tuatahi i whakarite atu mātou tētahi mahere, tētahi rautaki e tiaki nei te ora o ngā kaumātua. E nui anō ngā kaumātua kei roto i te Papakāinga i reira anō me noho haumarua i rātou. Ka tahi tēnei āhuatanga, ka rua rā i roto i tēnei anō te herenga o tēnei wakahau o te karauna, ana kia noho tōpū, kia noho kāinga nei ngā whānau, ana ka tahi ka mate tēnei tamaiti, no reira ka āta titiro atu anō ki a mātou tikanga, a mātou wakahaere, enei anō ngā rautake whai ana mo te tangihanga tonu. No reira ka whakahouti anō, tēnei anō te takotoranga o ngā tikanga. Ko te mea nui nei kua kaha anō te tautoko te whānau i enei tikanga i roto Parihaka. Nā, hei tā te mahere nā e kōrero nei tāu i te rangi nei, meha mea e take kore tō tai atu ki Parihaka me noho koe ki waho, ana kōrero mai noho ki mo tērā āhuatanga? E mea nui anō kia mō io e tini anō ngā tangata ka hara mai ki te tiro i te kāinga, pene e tūru i tēnei anō etahi o te whānau, i runga i te mea, no wāte ana, ka rite ia ki anō o kāinga ana e nei, ko kite atu mātou i ngā tangata e kuhu tonu ana i roto i te Papakāinga. No reire mea ana, e hari te mea aukati atu i ngā whānau, e hari kai ana, e hari tautoko ana i ngā whānau i roto i te Papakāinga ki ngā paake, men o tonu ko tērā tautoko. Engari mō ngā mea haere, tiro haere noa nei, karite hia kia uru mai rātou. I runga anō i ngā mea me tiaki anō te hauoro o te unga i te Papakāinga. Nā, pātai whakamutunga te rangatira e Ruakere ana, kei te pēhea rā te wairua o te hunga pakeke, te hunga kaumātua kuia,
atu i parihaka o tira ki roto o Taranaki whānui tēnei wā. Well, e pauri ana i runga anō i te āhuatanga o te tangianga nā kāri wā te aratau kia toro atu ki tēnei mate. Tai anō, tētahi anō o mātou pakeke nei tawake i hinga i mua i tēnei katinga. Engari, ko te nuinga o ngā paake, kua ua oa ki te noo atu i tō rātou kāinga e noo tai nei, kei te ia toro atu kia kite atu pēea o rātou hoa. Nō reira, ko tērā tētahi o ngā mea uaua kia ki atu kia rātou. Kei te pai te ikoe atu ki te kāinga engari, me noo ki wao, me rua mita te weenga atu, he pai tonu te toro, engari me horo i ringa i mua i te weenga i te kāinga, me te wāhoki ka oki ki te kāinga. I taku mōio ngā paake i te kāinga e no ana, kua ūki e rā tikanga. O tira e te rangatira e rua kere mihi ana ki a koe i tō whakawātea mai i a koe anō ki te kōrero kia mātau o te ao Māori tēnei pō. O tira i roto i ngā huatanga o te wā, ai e whai whakaro tonu ana ki te whānau o te mokopuna o te maunga titohea. Tēnā koe. Tēnā rawa atu koutou.